Ka keruk kubor balak penmi de keselong daily hakiran san social media bat kabala sapriang stat ba hakane keruk kila tho da kabawong kumni prasne manswa ka seng kongres lembat ka HS PDP ki pansawa jam ya kasur dawa kwa artikel lais pa nyu puwe chongki khamtam ba paniai sings CEM ba menta chongka ke HEDC wialam ya kisamla no yalam chongka HS PDP da ka rally thuk bandawa pentrikam ya ka artikel lais pa nyu puwe Henry menta kini ki kelaktien pat kisdang ther kala ya ka we pat ka seng thamai kita ka seng Voice of the People Party VPP ba ka chingkwa wanra artikel lais pa nyu puwe kane ka seng kadai kumno pan penduk no ya ka ikhtiar chong ka district council bat hakane ka kruwa la penkut de kintien ki baong kumni ayu pidon ban ong